أعوذ برب العرش العظيم من شر وسواس الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المحبوبين. أمي أنغا بارد منني الله تعالى تبارك ماي كان سين الله تعالى توي ككشن نما دلو على ينفع كدو عن الشيطان ككشن نما ين على ينفع أكو جدي كرا نيونسر بالكا عبد الله دي أني أمينة دي كرا فلو أني كرا لبا kira min nana ka kira ya blonda datugu na bora ya mbaw bela jelendo kira manto ya la ka dela ala fe ala ka hina na ka kisha na ka barka ala ko jidi aw kilingle na bela jelenka aw munu yeteve shirfila kanoni wati na wala ka shiria ni ambora e afle ni yaw ka wati bolo dale mi na kerenkere na wala sa anya suse ka sungalo tonobo na wafile ramadan sungalo nyina mayali kene aka kan ka seli munun ke arakan joldo kalan juma mi kala wirdo juma kan ka ke abane kofe wala samse ka sungalo nafa soro chuko mi ka tonobo awe o kene belebele insan fe yani anga bi nafla diawma bitu ya sungalo tleta ni durui ama ira ku hakle ji ala kirabaka hadisa dola hadisa mi na minana ka bo Abdullah ibn Umar ma nunu flabbe alakira baka sahabawiye Abdullah ale Sayyidina Umar de Umar meno islame ka khalifa flanay an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا متفق عليه. ni hadisa dona ube bena kan kafo hadisai akakene ama yogo wa malafu ko Abdullahi ko miya Umar denge kale ya me ala kira da kishina ba kira ko islame ya jora fen duruka afolo ka shereya kafo ala kile ale de dani ka bi fagali ke katla ka sheria ka foko Muhammadu Allah ta'ala ka chide ko islamia jora fen folo min kan ni ya josi ako buniya al-islam islamia jora ma fa al-islam khamsun ma fa islamia duru ya ko islamia jora duru kan o fene kuma yemi na kan ga wala kusebe ngani joyoro ma dabo o wala bela jele kamanga kuma sigi ko la ka fam dora ko kira ko islamia de jora fen duru kan o koro o duru imbe islamia ya rabbi a jolendo duru mi ka o folo de ka sheria ka fola e kele Muhammadu ya ka chide a flana ikamu salat aselijo ama fo ka seli balka jo mogo dobe ta sugula ani sugu jola o lute kele na manye kibe sugu jo fendo nyinna no folu ke yila o mbe seli ani sel jola lu fenen tikele sel jola fendo de nyinna do ale fenana fo ke yala ka selijo asabana ka jaga boka di annanna somo ramadan kan sungalo kalo belebele shuan flani o mi konnana ko islamia jose nanna o de kan kalo shuin aduruna na laba o de hijjul bait ka Allah ta'ala ka so hiji na sekuna mogomina ya rabbi fam cho mala ke o diama ni islamia jose unye o islamia era ejime sigida wore amina o wala ye abina fo mobili ani apinaw mobili jombe senani kanga mobili era be okuma na fe ube farale nyonka o de sura ka wele ko mobili okuma na fe inshallah sigida wara mina islamia era foyi mundo bitu yesungalo tletan durudo ye shini tleta ani woroi tletan woro shun nafla we ashru rak'atin arakanta salam blako duru yakra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi arakan kele bi fatiha shen kilinke suratu zalzala
نودي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها كتاب لفو سورة لبانا إبو كلا شينتان سورة زلزلة شينتان وكما سلام دورنا مانا بلا وردو مبالا نو يا ذكرو يودي يا حسيب يا حسيب يا فسفسالي مسا من بي جاتي بو أكا جون نوفي فسفسالي مسا إبي أتانغا سكي شين كمي مسيغا كان سونغالو شوتان ورونا نفلا أراكانتا salam blako duru arakan kele fatiha shen kele suratu zalzala no iza zulzilatil ardu zilzalaha katabla suran labana shentan ni itlala salam duru nana ya hasib ibo wurudi shen keme do bi ngali ke ko ni tiseni sura nunu na kiba kedi amba fawye ka gele yawma ayo jija ka sura nunu kala don gelaw uma sura nunu fo gwansana ko ayeni sel ayeni kala ni shuina ya keni jatemina do ya keni kodon do ye ko makete ko masigiti qur'ane suran do be ulu kalango kele o baraji kabo do kalango tay do kalango sawa obina fo ye qur'ane jigo la ye suran ta chugo mununa o ye gindo doni mununo barkale no ayaji ja ake sura nunu kala nawti sula ake garam wala mimbe aw kala ala ok mana fe ngani mase ala mi kan noyma ibse ka o fena bla nona ala ka ambe sawa ma amba fo ka wali mando aka nyima dalla malikono ani malikoka aw munun tun sogolendo anna ka folla kuma badi an karamu ananga seydo ananga kudwa ma sayyid sharif usman madan haidara chawrawa ala ka me anye ala ka shijani kana ya di amma anyana amma ya rabbi ala ka nyama ni be sababu nyuma ya le aka filali ke ni television belebele insan fe blasral kauna wajulu kana wala ziyara kana wala ka dina o fesa oye ni be sababu bora ni che belebele ale ka wulika jo anaka dina la se chugo nyumana anyana amma ala ka nyama ay dina in korota ala ka korota ay dina in développer abe mi fe abe hamimi na ya rabbi ala ko dama amma fuka wali mando ka folla kuma wadi an shere ya baga wana fle baga aw ma maliko na ni maliko kan aw munutun so golendo ana akambe jian wati wara wa shukran lakum fi amanillah. Ramadan